Kap geldin. Bak geldin. Vereceğin. Yok vardı gibi. Kaplıka ekonomik. Kap geldi. Kap geldi. Gelme. Ne yap geldin? Ne yap geldin? Bak yenge. Ma bak yenge yardım dep bizim kızlar özlerinin kaplıkalarını alıp gelip berip atышат. Karakol şаарынан. Allah razı olsun. Жеткізішіңіз керек та, біз жеткізе алмаймыз да. Себебі сіз елге танымалысыз, жол көрсетіп тұрған адамсыз. Hazır sonada biz Leylek'te her bir aile hükümetler cina odatta. Ben sağır menen ayttım produktlardı koygula. Hazır produktlarını sizler dağı berelersler de akça menen bere turgan adamlar az. Akçаңарды өтө үнөмдөгүлөр dedim ana. Misali bu hava şu oydan kaldı da. Şu oydan kaldı da. Başka işten yok. Ejemi körüpçü. İyiden geledi. Жүректе ыйман болсо көзүм жашыгат. Мен партия эмес, башка эмес, кыргыз элге тыйын качты берем. Onda paska kettik. Бишкек менен эме менен сүйлөштүк, акча которулуп атат. Кудай кааласа. Жоқ дегенде 50 миңден 60 миңден ар бир үй бүлөгө жеткизип бергенге даярбыз. Кудай кааласа. Ел азыр көрдүңүз бул киши айтканда эми Баттиянын элим деп красный пресс кылып мындан да көп. Бул бала 50 миң болсо дагы 50 миң тура калса батыр. Бүгін адырын чарабыз да қалады. Кем эме кылса, бул адырынча, өтө тез акыбалда кылдан турган.